أولا سيدي الكريم، أنا اسمي بدر بيبرس. والدي الأستاذ نور الدين بيبرس اللي حضرتكم استضفتوه العام الماضي. نحن سيدي الكريم نحن نشأنا بسوريا، وجدي كمان كذلك. لكن كان والدي يحدثنا طبعا بالحديث عن جده عن جده أنه نحن عنا أصول للظاهر بيبرس، يعني تصل للملك الظاهر بيبرس. حتى والدي كانت دراسته كلها بالمكتبة الظاهرية اللي حضرتكم ساهمتوا أو يعني ساويتوها كلها. يعني هلا أنا رح أحكي كلام عام وحضرتك بتترجم، ما سيدنا؟ نعم. اللي حضرتكم أسهمتوا بعمل كبير جدا وجبار بإعادة هيكلتها من أول وجديد. نحن سيدي الكريم لما كان يروح والدي يدرس هنيك كان يشعر بشعور انه كيف بدي انا اشرحها هي، انه نحن ننتمي الى هذا المكان. لما زار والدي كازاخستان وتعرف على التراث وتعرف على حضرتكم، انتابني انا شعور انه انا لازم ضل على تواصل. صراحه يعني انا شخصيا وكأفراد عائلتي، بس بحكيك أنا عن الذكور من عائلتي، إنه نشعر نحن في عنا نزعة يعني ملكية أو خلينا نقول نزعة قوية إنه نحن في عنا أصل. Менің жанымда отырған жігіт аты Байдыр, фамилиясы Бейбарыс, әкесінің аты Нуридин. Бұл жігіт жас жігіт, бірақ өзінің ата бабаларымен мен өзім мақтаныш көремін дейді. Өйткені Сұлтан Бейбарыс или Az-Zakir Сұлтан Бейбарыс бұл араб елінде өте жоғары дәрежеде сыйлайды арабтар, мақтаныш көреді. Менің әкем дейді Нуридин, ол жас кезінен бастап Сұлтан Бейбарыс атындағы школға барып оқыды. Одан кейін Сұлтан Бейбарыстың атындағы библиотекаға барып, кітапханаға барып кітап оқыды. Өзінің ұлы бабаларының тарихын білгісі келді. Қазақстанға рахметін айтады. Сұлтан Бейбарыстың кітапханасын жөндегендеріңізге дейді. Оның басына көк тас қойып, мавзолейді күрделі жұмыстан өткізгендеріңізге. Соның бәрін біз күнде айтып отырамыз дейді. Мен де сол әкем сияқты Қазақстанға барғым келеді, бірақ уақыт болса әлі алда уақыт әлі бар дейді. Бірақ мен әкем арқылы көп Қазақстан туралы естідім. Мен білем Қазақстанның біздің отанымыз екенін деп мақтаныш көремін дейді. نحن سيد الكريم أعتقد أنه من ابنه بركة خان. نحن بال 1912 بالميدان عنا أكثر من منزل عربي. تمام. بال 1912 وقت الاحتلال الفرنسي انقصف أحد المنازل، وهو كان منزل كبير العائلة عنا. الشجرة للأسف راحت معه، لكن أنا مثل ما حدثني الوالد إنه نحن أعتقد إنه من بركة خان. أنا هيك أعتقد، لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع لأنه ما عندنا شجرة ثابتة يعني موجودة إلى الآن. أنا هيك أعتقد. أنا الوالدي قال لي لا نحن الثاني من ساليش. أنا لا أعتقد من بركة خان. هلا أنا صراحة عم حاول إني أتعلم اللغة الروسية، لأنه أقرأ الكتب، يعني أقرأ الأصل يعني بلغة أهل المنطقة. لكن الكازاخية أي بس صعبة يعني صعبة، عم واجه صعوبة فيها صراحة، بس عم حاول إني أصل لهذا الأمر. لكن كشجرة موجودة نظامية للأسف لا. ملكي خان. أنا هيك أعتقد. أنا الاسم الثاني شو والدك بيقول عنه؟ بركة خان. هلا والدي بيقول من الأوسط. أوسط شو اسمه؟ سالي. Байдыр Берке ханның айтуы бойынша, мұның әкесі көп уақыт ізденген, бұларда шежіре болған. Бірақ өкінішке орай ол мынау француздар үйлерін бомбить еткен уақытында, бұлардың үйлері Дамаскінің ортасында болған. Сонда бомба түскен уақытында үй жарылып, өртеніп, сонда біздің күллі документтеріміз жанып кетті дейді, оның ішінде біздің шежіреміз де кетті дейді. Ал бірақ енді сол шежіре бойынша әкемнің білетіні, ол кісінің айтуы бойынша біз Сұлтан Бейбарыстың
ортаншы баласы Саламештен тарамыз деп айтады дейді. Бірақ мен өзім ізденгеніп тапқаным, біздің ұрпағымыз Беркеханнан тараймыз дейді. Бірақ енді оның бәрін түгел біз іздеуіміз керек, ДНК арқылы іздеуіміз керек. Мен не орысша, не қазақша үйренгім келеді дейді. Сонда мен өзімнің аталарымның, бабаларымның отанымен көбірек жақындасып, білгім келеді күллі тарихты деп, солай деп айтып отыр. اليوم عائلة بيبرس موجودة بسوريا وموجودة بالأردن وموجودة بمصر. ليوان؟ بهالمناطق الثلاثة. هلا بسوريا أنا بعرفهم. بالأردن وبمصر ما في تواصل معهم، لكن اللي بالأردن موجودين أصلهم من سوريا. يعني طلعوا من سوريا. بلبنان ما في حدا. بلبنان ما في، ما بعرف إنه في. أنا بلبنان إطلاقا ما بعرف إنه في. أما بالأردن بعرف حكم إنه مثلا عمتي أخذها واحد أردني وسافر فيها وسافرت قام وصار في بيبرس بالأردن. أما هن أصلاً نفوسهم وإن عنا من دمشق من الميدان تحديداً. بمصر أنا صراحة من فترة نحن حاولنا نعمل إنه مثل جروب على الفيسبوك عن عائلة بيبرس. وحاولت أنا Байдырдың айту бойынша Бейбарыстың тұқымдары бар көрінеді. Бұл Сирияда, Иорданияда, Египетте, Каирде и Ливанда. Бірақ мынау кейінгі кездегі соғыстың зәрдебінен мен Facebook арқылы, интернет арқылы бұрын білуші едім, қазір солның бәрін түгел айырылып қалдым дейді. Өйткені бізде Facebook, басқа интернет кейде дұрыс істемейді дейді. Бірақ менің ойым болған сондай бір қоғам құру, Сұлтан Бейбарыстан қалған тұқымдардың бәрін түгел басып қосу дейді. Бірақ түбі ондай жетістікке жетем деп отыр. Ал енді түбі біз қосыламыз, басымыз мүмкін Сирияда, не болмаса басқа жерде, мүмкін Қазақстанда дейді. التفصيل هذا الدقيق لا. أنا لما اشتركنا بهذا الجروب على الفيس كنا عم نحاول إنه نحن نجمع لنشوف مين الموجود من العائلة. أنا بحكم إنه سافرت على مصر، سافرت على الأردن، يعني عم حاول كنا نجمع هالقصص، يعني كنا نجمع بعضنا البعض. بس ولكن لما صار عنا هالحصار هذا عنا والحرب ما عاد أنا في تواصل أنا وحدا إطلاقا. يعني حتى جروب الفيس أنا ما عاد فت عليه إلا على شيء العام جدا 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 مشان يعني تحسبا لأي مشكلة. لكن هالتفصيل هذا الدقيق هيك لا ما عندي معلومة صراحة. Мен жаңа ғана Байдырге осындай бір сұрақ қойдым. Егер сіздер Сұлтан Бейбарыстың баласы Беркеханнан тарайтын болсаңыздар, сіздер білесіздер ме? Беркеханның әкесі Сұлтан Бейбарыс қалауымен екеуі құда түсіп, екеуі құда болған біріне бірі. Өйткені Беркеханның алған әйелі қалауының қызы. Сонда мен айтып отырмын, сіздер онда Сұлтан Бейбарыстың да қалауының да ұрпақтар болып есептелесіздер. Соны білесіз бе деп. Бірақ бұл жігіт енді жаңа ғана мен өзімнің әкем айту бойынша өзімнің бабаларымды іздеп жатырмын. Түбі әрине мен білем, бірақ ондай информация маған әлі келген жоқ. Мен алмап едім ондайды. Сізден естіп отырмын деді. لما رجع عن زيارة حضرتكم حكى لي على هذا الموضوع، لكن الحرب بسوريا ما في عنا دائما التجهيزات كاملة لهيك قصة. يعني نحن مو دائما عنا المواد اللي بيستعملوها لهيك شيء. وصراحة أنا ما ساويتها. لا. اليوم أنا بحاول حاكيك بكل صدق. Байдыр айтады, қазір біздің елде білесіздер, міне 7 жылдан асып бара жатыр, соғыс жүріп жатыр, азаматтық соғыс. Сондықтан бізде жаңағыдай ДНК алуға мүмкіншілігі жоқ. Ал егер мынау жағдай жақсаратын болса, тынышталатын болса жеріміз, мен обязательно сол анализ жасаймын деді, сол арқылы сосын ертең сіздерге шығам. Мүмкін сол кезінде біз білерміз, біз қаншалықты сіздермен туысты екенімізді. Бірақ біздің арғы түбіміз туыс екенін мен білем, оны ДНК айтпай-ақ дейді. Бірақ мен ондай ДНК анализді обязательно жасатамын, содан кейін сіздермен мен байланыста болатын деп отырмын.
Бұл жігіт менің мына Фейсбугыма ылғи шығып тұрады, бізбен қарым-қатынас жасап тұрады. Сондықтан мен жаңа айтып отырмын, енді осындай қарым-қатынасымыз үзілмесін, ең болмаса біз интернет арқылы біріміз хабарласып отырайық, біріміз жаңалығымызды біліп отырайық. Сонда мынау Әл-Фараби бабамыздың басын салып жатқан комплекс міне 7 жылдың сыртында құржай күзете тұр. Жаңа ғана бітейін деп тұрған объекті бітпей қалды. Одан кейін біз Палестинаға кетеміз, басқа елдерде боламыз. Жаңалықтарда сіздер естіп отырасыздар. Енді мен бұл кісіге рахметімді айтып отырмын. Туыстығымыз жағынан болсын, біздің елімізге, Қазақстанға келіңіз, өйткені ол Қазақстан сіздің бабаларыңыздың отаны болады. Ал ондай болатын болса, онда сіздердің де алыс емес, сіздерге де сол ата жұрт болып есептеледі деп айтып отырмын. Сондықтан бұл кісі рахметін айтып жатыр. Қазақстанға мен түбі келем деп. Сондықтан мынау мен бір мынадай нем бар еді, буклет, соны сыйлап отырмын міне.